mun sang atanga INP mezau chanal ngai thathin tu Songate in za in chipai kan bu ka cheu September ni zirtop ni ania in damtlan theu kan be sei tun tumpo Myanmar lam chanchin langsar zual kan an soi thuaka thuko chang claim kan titele donia August ni somthum khan Sakain region Suibu township zip hiukung khua Pyusawte member ten buan phun lain drone bom thakania pahni an thi ni in nimin khan an soi midang panga in hliam an torani tin Suibu le yu in kar kong puidung palain khua omhon khor sual sipai te chu August ni somthum le pakhat khan drone manga be an ni boka chumitum chuan sipai palian thi ni in Suibu PDF 22nd Battalion Noya Section 4 tenan soi Makui region Pau township August ni somthum le pakhat chonudar ni le minute som ni khan Pyusawte ho reson thiar veiwa an hong lam chu PDF ten lo changin an lo ka pa Pyusawte member panga an thi ni in Pau Revolution Front tenan soi sual sipai te chuan August ni som ni le pakua khan Makui region Miang township nyong pin zau khomi u khan win an ti chu an thata aruang chu chai kung khodaya an lo phum ni in nimen khan PDF tenan soi u khan win kum som thum le pasari mi ruang an mu le na sual sipai te chuan amit king khat an lo phor saka amala le achona te ataksa mun ranga chema vi na nu ma mu ani bok ama hi nu le pa stroke vei en kol tu ber ni in an soya apoi tak zetani Makui chim lama atet min la PDF te kem chu sual sipai ten August ni som thum tu darli le minute som nga khan an lu chila amaro chu bom nena an lo beya wangin sipai som an le thi ta jok ni in Makui chim lam PDF ten an soi August ni som thum le pakhat lai da ruk le minute som li khan Paku region Tongu township le Than Tapin township in Rina lam du tong le ya KNLA le PDF tang kopin sual sipai te an kapa sipai panga an kap hlum ni in PDF lam chuan an soyani sian state mungin khopuya ula onga fapa kumsom thum le pangami sign solin ong chu sual sipai ten an kap hlum sual sipai council lam western command Rakhine state mun puilama tanga ma I to an road kong puidunga motor rual te chu nimin khan nam sipai ten an township nemini khuale talain tong kho in kara bom ne nan lo lambuna motor chia pom nola sual sipai thi an omnol ni in aza tero an soi thei mai lo tanin tari region the way township tayat ngu khua nimin tu khan in dona chuaka sipai pasari ka hluman ne tanin tari region the way township tayat ngu khua nimin tu khan in dona achuaka sual sipai pasari ka hluman ne August ni somthum le pakhat zandar som le minute somli le panga khan rengun khopui tan hlien township sit pin queen venga sipai pahnin an sipai pui pasari an kap hluma akap tu sipai pahni te chu an mu mai theiri lo wangin nimin thleng khan tan hlien pum pui kong zong an khar ta feka sipai ten an sipai puite an zong boina sa hle ne September ni khat nimin tu khan Moon state yi township khoza khopuya police station chu Moon Southern Defense Force ten an kapa police pahni an thi ni in an soi MSDF South an India anni hi sipai council do tura Moon state chimlama felfai taka defense force ronding chau annia ma an lave ngalani PDF te hian drone an chelek na sa ti kan ria NUG pheichuan drone be pui thak tumin sky worker project anei ta hialani hetia NUG lampoin drone be pui thak an tumta ka chuan sual sipai council lalpa minong hlana chuan thattina meeting an nei thinna August ni somthuma khan dabar meeting nei le in asipai te chu fimkhur taka turin le hetianga NUG in drone man war tumta hi atonga taka hlau lo turin a cha
tong po lo po achi chuang lo atibok tun laya an drone man ho hi atlang pui thuin bom lian deuh le rit tham deuh an phur ngai meu lo ni in alanga bom lian deuh phur thei drone siam tumin man la mek drone siam lama mala deuh bertu federal wings chuan multi rotor le VTOL anti drone chikhat bom lian tham deuh phur thei an siam to ni nan soi multi rotor drone te hian an target an thel ngai lo hlea 60mm bom te 80mm bom te po du to kin an phur thei ni nan soi autopilot system an manga tin sual sipai council lama tanga jammer lo om thei tur te po technology thiam thil engemaw tak da telin chutiang laka po anin veng thei nia soi ni tuna po hian in do na bola an mang tan to ni nan soi VTOL te hi chu in do na bola an la chelek lo lo tling takin an siam chuak nia anin ngai nuwa tun lai hian atam thayang ber siam chuatumin tan an la meka federal wings hian drone siam na sataka malak theinan le ram chung mun ranga PDF pol tin te hna sem chua ani theinan fundraising program an huai hot don ni in an soibok kumlo thar tur sang ni le som ni le pathuma khe chuan revolution hi a hlo tlinan be sei to thu NUG chuan an soi sang ni le som ni le pathum khi kumpoi mo tak ani dona chumiatan project le procedure te po ruah man mek ni in nakin relo te puan chua thei an be sei ani tuna hian ral thuam keng thei PDF hi mi hring nuai khat aya tlem lo an om to a NUG ne na inzom lo mania sipai do an om teu boka ram chunga PDF malak na tamzok han thlir hian a phur om riau antia nakin relo te a chuan 60% te hi chuan ral thuam chah an hum thei to ngeya an be sei thuan soibok Sual sipai council chuan thlasom pathum chungin $1 million zanga le somnga le pali a the chuak to ania ma se sum thleng retero ala sang chhozel sum don na le ram economy in chiat lam ala pan charani ton na ya million zan hi vel zor chua le atum po kha na chhok na ang ani mai dona a chhok re ngu tinarin om chia lo Myanmar civil war in mung chaumek sipai thu nei na pong lak do dala thu nei na lak let tuma mi puilamin an be na Russia hian sual sipai council a tran tlat maya hetia Russia na tran ta ka hian min ong la na lam hian nakina hnenan chang mai theyangem nge ram chunga hian proxy war antiang chi hi a chuak mai zo kang ti hi ngai tu tham takani Russia in Myanmar sipai sual hawadin pui chan lian ber nia lang chu anral thuam hlui hlon mai andu suma chantir dan an ngai tu awang ani pakhata chumiatan Myanmar hi market thatak ani chhota ni tin Ukraine an ru na wangin international ramdang te hian an dem view maya an sanction tlur maya ni a an sanctiona Russia hian iwen ro rel na vote amamo vesia thlop tu anei tak manglo wangin sipai council ho thlop na po hi atan chuan a hlu em thawani ral thuam hi a thlonin an pe mai bik lova chuwangin sipai council hian a lei thei to lovani chuan hetiang lam hi chu atop ve mai bokinarin om Myanmar ma hian oil lawang ti kan soifowa Russia lamta oil lei turin min onglana sarkar po ain po cha mek ti ani a sual sipai council tan thil tangkai tak turani nge yang an mani sipai mamo chi ranga chau an manga nge mi pui man thei turin an zuar chuakang tero a soi thei mai ri lova in do na hi ral thuam nei thatlo ai ma in strategy thiam lo hian kongro suna sazo te ne thina mithiam te chuan fire power hi 25% vela apoimo lion strategy poimo na hi 75% ani anti thin sual sipai council thilti thiam hi ani na taka chuan thil chi khat chau ania chu mi pui chunga hleilena sual chua hini kan soi thin ang khan mi pui chunga an nun ron pole mi pui ril ru hi asak tel vea an hel tul don ani chu wangin ral thuam nei that ngot hi chu atok lo ne na lang
mi puilam hi clear le thuak tai la tun thlenga an dana hi chuan lungrual na tho ho na tha hi an poimo ri hle ni na lang an tran rual thiam pok le ne nan changdon ani chelna an mamo zel bokang Myanmar rama hian proxy war anti thin miramin ramdangaral an va beina indona muala achang titi to ni in mithen khat chuan an soya achan chu sual sipai council ral thuam tamzok hi Russia tanga lak ania PDF le tlangram ethnic arm group tamzok teral thuamero hi chu China siam ani deu vikani China le Russia hian pon lam lang theya hi chuan in ngei takin an oma le lama chuan an ral thuam te hi a man tla ka ngem tu ta nge thazoka enge ti changtlun ngai ti hi an ram ni hian Myanmar rama aruken proxy war an be ni te po in angai thei mithen khatero chuan China le Russia lam dictator war sarkar tele US le West ram democracy du ho ram te in be na anga soi an fo boka proxy war tak tak hi ala chuak lo nakina dictatorship le democracy lam in be na proxy war diktak a chuak le donani tiangai an ve bok tun thleng hi chuan US hian humanitarian aid ba ral thuam lama atan pui thu hi hriat turala manglova maro chu Scott Marshall tiang chi mi poimo then khat chuan mi pui sipai tele nam sipai te hi ral thuma tan puyan ngai to tak zet ni in an soi tan ta a zoi chuan an ril ruwa hetiang lam hi an ngai to tan ni na lang Russia hian sual sipai council din pui zel ani chuan nakina US le West ram te ral thuam le Russia le China lam ral thuam in epnan Myanmar hi proxy war field a ala chang thuai thei ni in mithiam then khat chuan an ngai ani August ni somthum le pakhat khan ram chung mun ranga sual sipai za le somni le pasari anthi nia soyani a ni khata anthi tam tumaniang nimin September ni khat khat chuan somthum le pariat chawan thiani tin nimin September ni khat khan ram chung mun ranga sipai lam tang dalan le Pyusawte ti ang chi nan CDM te po telin mi som pakhat tha an ni in khitit media chuan soibok khati zong kha tuntumata na Myanmar news le thuko chang toy kanan ti chhuwa thei chu ni a ngai thatu zong ten atop thlengamin ngai thlak sak le awangin in chunga kan lo me